Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Nin hi o Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 Annual Conference vai somni pakhat na chu voinhian Aizawl atran ani ang. Ludarsan Mizoram Indigenous Game sang somni pali interbranch competition lunglei district chu lunglei animin khan tran ani. Sarkar la puichon in hlofa ten ni khata an hlo thei niam ber bituk minimum wage atisang. Prime Minister Narendra Modi Min Khan Khovel computer chak berte singami param rudra supercomputer pathum pune atlangzar nin hi o Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 Annual Conference vai somni pakhana chu voinhian Aizawl atana ni dona Lok Sabha Speaker Om Birla chon khom pu hi hongang Lok Sabha Speaker Om Birla hin Min Khan Aizawl alo thlenga Mizoram Speaker Pudal Bigzama Lok Sabha MP Purisat Vanal Mangaya Chief Secretary Dr. Inu Sharma le official dangten long muak ani Nizan Khan Conference Mashwetan Mizoram Legislative Committee Room CPA India Region Zone 3 Executive Committee Meeting Nagaland Speaker Pu Seringain Longkamar Chairman CPA India Region Zone 3 kai shwai nei ni meeting a here notice Regional Institute of Parliamentary Studies and Research Neripster Noya an malak to natele Malak Zeldan tur soi hovin abik takin university tenena in affiliate democracy role and parliamentary kalphungba ka India dan pui constitution le legislative drafting zirnalama in solving tur malak ni se thi ani Neripsar director D Pegu Assam Legislative Assembly secretary ni bokchuan building munmale society sumdin mun soin unconstitution third edition sang somni pali pharani atulanga siam danglam ngai te CMN member ten anpom tangani Nisan tut khoma vek hian executive committee neile hun tur ngai tu ni in nakum April kha Sikkim state nei tur pomani hun le ni chu athleng tu Sikkim state remchan angin nakum April kha chungin road ni seti ani executive committee meeting hin Mizoram speaker Pulal Bigzama Assam state speaker Biswajit Daimari Tripura state speaker Biswas Bandusen Sikkim state speaker MN Sherpa Arunachal Pradesh speaker Tesam Pongte Mizoram Deputy Speaker Pulal Famkima, Nagaland Deputy Speaker S. Toyhoyeptho, Meghalaya Deputy Speaker Timothy D. Shira, Sikkim Deputy Speaker Ras Kumari Thapate Antel Ani. Information and Communication Technology ICT Department ne Sarkar la pui National E-Governance Division NEGD buat se innikhat o Awareness and Sensitization Workshop on User Experience and Design System Nimin Khan ne ICT Minister Dr. Valal Hanachon hewni man puyani Dr. Valal Hanachon NEGD Miti atanga local mithiam tele ICT department thoktu ten workshop an boss sai chalo mamati thu soin department sang atang official tel zong ten an lok pui nge be se thu soya tunai khovela website emo apps mi puiten or sam taka man the an mo to thu soin hemiata na user interface user experience poimo dante talanga technology min khal kalnesa to wangin tuna website nei lai te po mi puite ta na tangkai thiang ber turin enkozui atul don ani ati ICT Minister to Information Mamo en nan Sarkar website te atlo kola sa thin thu sen Sarkar website update lo information poimo po da mumal lo le encode thatok lo anam nual thota langa website the application te hi mi puite mantang kai turani awangin tranlak angai ni ti ani na ang point official kal khom te hena ngena siamin website homepage mainilo achung thule information poimo update konga theitop so atul thu soya Department Information poimo te dan ne akai noi tele notification ne order ang te website regular taka update mi puita na information poimo da khom na mun thatak ne theu turina cha ani hehuna hian Chief Informatics Officer ICT Department Dr. Lal Khamona chon kal khom telom na thu sein nikhat o awareness and sensitization workshop on user experience and design system chu kal khom ten hlok pui nge be se thu soya abikin online service te mobile application man tangkai meg le mang tangkai tur department te tan phei chona poimo le zoldon ani ati he workshop hi thu pui panga thani in Mizoram Sarkar noi department sang le amang tangkai thei tur Mizoram chunga Central Sarkar office ten workshop chim tu tur ai o thanem tak anin tir ani Power Minister Poya Froding na office chamber solar rooftop scheme PM Surya Gar Muft Bijli Yojana chu chakjoka kalpui dan tur sai honi in PNE department official tele panel vendor ten thukhom In Mukhom Kashwetu, Power Minister Poya Froding Lin Chuan Mizoram Sarkar in rooftop solar kilowatt khatzela subsidy cheng singkhasang ni pek ani tur thu sen kilowatt somthang installation ti du tan he subsidy hi pek ani don ati he scheme noi hian Central Sarkar chon kilowatt thumthang subsidy pek sak thein kilowatt khatzela cheng singthum sangthum subsidy pe hemi bel chanan hian State Sarkar chon subsidy hi atum vele
he scheme hang tang kai du atira sen so tur sumlu nei lo tan interest niam takin bank loan alak thei don bokani meeting a hen zaw zaw le na sa zo kami puite hna he scheme zirtirna thedar dan tur soi ho ni in department mai ba ka vendor de chu scheme chungchang orzo kami puite hna tlang zar turin rel ani he solar rooftop scheme hi Prime Minister Narendra Modi and February somni pakwa tlang zar ni in solar rooftop manga power tamjok thar soda tu le bimal in 10 an kol phetha mamo an thar so thene tu ro man na ani Mizoram achon PNE department chu state implementing agency ta central ministry na ruata sarkar in te function sang paltlang empanel vendor than te mangin mimal deal tu te na solar rooftop installation hiti saktur ani a chene na votur solar rooftop atanga energy sem so te hi inei tu te man bak chu sarkar in unit khat cheng li le pu somre zelin ali sak don ani tun thangin Mizoram be ka empanel vendor som khat anom to ani Durasan Kendra DDK Mizoram Indigenous Games Association MIGA YMA lunglei sub headquarters le Mizoram Journalist Association MJ lunglei district thok ho hoi hot ni otur tual chuak in fiam na manga lunglei sub headquarters noya YMA branch sang ten elna Durasan Mizoram Indigenous Games angni somni pali interbranch competition lunglei district chu lunglei nimin khan tran ni a lunglei hyper committee vice chairman Puvimal somtlong MLA chuan chan mari hol a hong Puvimal somtlong chuan nam anga din chona konga pipu de atanga in han chon tol chog in fiam na poimo je soin heng in fiam na te hi nam zirang in channel nun ze moi choi nung tu poimo takani ti a kalphung thar mi pui sarkar in tum chu nam anga alhoma din choni thu soin chu mi ti lo tin nan chuan in fiam na lama ma son turin hun male manro thatak ngai to ba ka thalai te theina le thiam na ti pung turam malak na ru man ani thule thingtang kil khor zo ka po zirti tu tha tira malak tu mani thosaya lunglei district a po in family lama masona turin sarkarin the to paso don ti soin world class hockey field siam tura ro mana siam me kani thosaya tholai te chu jirna emo in film na emo Aizawl na emo kongtin renga mi ba ka thorim chu hlotina kailon poimo ber pakhatani ti hre tura cha in zonin zamoile namzia ram pho chuak turle joinu na man ruani tura du sangna hlan chungin tol chok in film na manga inana chu hong ani Kolosib DC Conference Hall District TV Forum chun chairman Purabat Silan mang Kolosib borsa paven thukoma TV Forum malak to dan le chakzoka malak na tur soi hawani thukhoma hian chairman Kolosib DC chuan India sarkar in kumsani samni panga TV umbo tuma chu wangchon he umbo na thok tur hian thei top chua thwa ngai ne ti a chuma phuna chu TV Forum chunga ai ngat dian hleya chu wangchon TV do na konga an thona tan na turina cha ani Senior CMO Dr. Arkel Khamon point Hussein TB to another awesome takani wangin azon chhol en kol na po uluk le film khur taka kalpu ngai ne ti a kumeno gas ta theng khan Kolosib district ka VC somnga porzinga VC somthum da TB free village ni thei tur eligible ani ati a TB free village puang tur hian mi sang khata mi somthum tal te san ngai chung jinga pakhat ai tam TB ve anom chon TB free village pon the ani lova chuwang chon thei top suwa tranak le zola ngai ne ti Kumin sungin Kolosib district at TB verin helmi sang khazasir pathum sample endigni in TB ve mu so za samli plin oma tuntin huna Kolosib district in TB ve en kol lai mi som ko palian om mekani Chanchinthar yakas pani Aizawl tonga puhon ani sarkala pechon in hlofa ten ni khatan hlo thei niam ber bituk minimum wage atisang variable donors allowance hi sarkar chon enonin hlo bituk thar ber hi october ni khata tonga man ran turani a minimum wage hi an thiamna milin thenani a unskilled semi-skilled skilled le highly skilled te thenni in an chena hun milin area A B le C te then som le ni a sarkarin anon nuwa lobby tuk tharbera chon area A ya thok in sakna mun phiat identify to the pok phur te ta ni khata minimum wage cheng zasel somre pathumani a semi-skilled te ta ni khata cheng zare samrok pathum skill clerical le watch and what te tan ni khata cheng zakwa somnga pali ni a thima sang big nei highly skilled workers te tan ni khata cheng sang kha chomthum panga ti san ani bok Prime Minister Narendra Modi Sunimin Khan Khovela computer chakberte jingami param Rudra supercomputer pathum chu pune ya video conference call tang tang zara hebaka hian pumodi hian high performance computing HPC system tang zar boka HPC hi khochin ne single sa zir chen atana man turani ang thu sem pumodi chuan param Rudra supercomputer le HPC system 10 India chu mani in tawdel ramani zia apholanga ti a Science and Technology lama hlo na ro pui takani atibok param Rudra supercomputer pathum hi vain cheng viable che za som thum man ani a National Supercomputing Mission Huesiam ni in Pune Delhi le Kolkata te bun ani ang Prime Minister Narendra Modi chon tun pathini chomhadar sompat khian akaswani kaltang mi puite na thu soina man ki ba program hong le dona Mizo tonga lelin zuyang
Lundruma mi hi episode zale sompali na turani. Chanchinthar serti topna na tang pui. Nin hi Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 Annual Conference vai somni pakane chu voin Aizawl atana ni ang. Ludarasan Mizoram Indigenous Games ang somni pali interbranch competition lunglei district lunglei admin khan chanani. Sarkala puichen nin hofatan ni khata an ho thei niam berbituk minimum wage atisang. Prime Minister Narendra Modi chu min khan khovelas computer chakbet jingami param rodra supercomputer pathum pune atlang zar chuti jong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani